1 million. Not really. Ka susi no ya no re bone re mamareng re tlo le bona gobane things are not right if we are to claim gore re re go na le tamadi yes le mpona TV but I'm nothing because I'm raised by St. Moses. Not being next to them, but me listening to Mino Wabona every time. The cassette Okay. And in one post it's on your page during the week or even last week, when it was written or Lebamo Tembisa, people here in Tembisa they were shocked and surprised. And because in our perspective, even I myself, I'm still thinking the choir must be associated with Free State, Velocom, so to do those directions. And like only to find it and then because we would like to, we don't want anything but to make it a point because you are the one who raised us. There can be this slap and tap today, but your music inspired us, including choirs today. They've been Babina Mino Oalo. Alright. O Mutomagare Haikwa Mare music o unso pila lekaje. Because but one about yet they given themselves time to prepare. So reatametsi mo fela to say Mama Rialebo. Ibile ke letsatsi la bomme no we never sat in out and no because today ke letsatsi la bomme yo re ka se ra lo bona mada fela o adileng a solid foundation so re ka se re fitla fela ke ka hore re tla le mpho ena because re ikutla hore ho rona you have impacted our lives whole and beke e felileng Renale conference. Yeah, require because what's we have realized mama or naska thing. It's bad ones and good ones. And last week we conference in but Baba Holo the veteran. That's why because bona o thola ka jeno last week was a conference renovating whereby o to khona lwena o re problem because re na le ba risi di Jerusalem ka ofela because and we know that your journey ne le tsamaisana ka ofela and you that's why o ka se bane le nna St. Moses is the one that built Tamati. St. Moses is the one that built Bongani. St. Moses is the one that built Neo. So remove mama auto level. And on behalf of the industry would deal into and people that is why we even take upon our shoulders to say, let us open up this organization that's going to help Baboro to say, how can we enhance? Because it cannot be right or Swanse onachi, Leonachi the royalties are and it's not okay because these radios are still playing you and so they can never play you and basa next so really more just to say and to say we are only a phone call away as the Clef and Tap Federation because we are where we are. It is because of the spirit of St. Moses. We are where we are, it is because of the spirit of St. Jacob. We are where we are because of the Nyerulan Kono Christina. We are where we are because of the Nyerulan Katemolo. So Renerika Sedimo and that is why Ramator Nabong Efolulenian, Kifile President, the task to say our task currently is for us to make sure or Rekopana. Le baetapele ba adile foundation pele hore re tlotle le bona because le bona ba re le qheu
Like what you do, so now we are here. Yes, fella, to become a protection. To say, Mama, it can never be a business as usual. Because all over a lot of people are playing it. A lot of people, so we need to make things right for Ronaka of fail and Ritusana because organization in Arna let's Araka Tusana. I batli Chelete among I batli in Yamang Saruna Robata Tusana Robone or Reka Hona ya Drango but Reke Hona ya Piliman, Harsaf Manishon of us. We must get your blessing as Motswari so that the Lord Narhono prosper. Nasaka, sorry. I know you're right, President. Nasaka, I just wanted to see you. All right. The film Sebito Mongata, or Rejare over 50,000 apostle. Abinam, including the Sultan Botswana. Now lately, due to both Swaziland and but Gaufela the same organization. And the government is recognized. So, there's a discussion zone. I hope like in the and only to find that I give and until they go high. Delete so. Answer every Sunday in the Rosakionasi. Good, I'm later kitchen. That's a Selena go clean. Okay. Capina, hey, LPA, I can't tell name what is a word because a whole lie on a kinago leader, Sanzare Kireke, over the Honka body ID, body Vasquere, hobbies. But honestly, none is in the process and like what over affair because it's important for all level. Arbata made a low prover, carry tombstone, the whole mole, rather TV, but because we've made clap and tap an industry. And the clap and tap is like a post store. Kandla has said Moses, there's nothing called clap and tap. Never one alone know about it to a kind. That's what I want. I get one to say a hormone, get it on day. I also got it to be more young day. But I told her what I go history because I put a horror. That's what I so never I can't banana for all legends in it or so to visit Yagaje to make them make a mind. Yeah, for only platinum, Lily gold awards. That's one they carry Goluna. They just some water at the day. Moses, yes, and Moses. That woman made the bed to Moabu today. I was some fellow cocolettes are finding Carol, Master Salam Molotov. Lerona Litera Fikagajuma. Just to stay with you. I don't have any questions sitting at never told that Jenny how it can take a whole day. Because in Nedigore, Gabriel sides are up and down, open off. Okay, music or never won't get it. Musical subsidy. Hey, the history I don't tell you. Little million. I go high this okay. So, I get the goal of Halahan in the Guan, the concert. The Kikompo is a dinner fella, is it again? I go to the Guan, I dinner, one refer in Ovajan. At the Jacola, Ravera, Haunting, I become a haunting. Kabula. Kitarasam, I don't know why. Whenever you can like a there, there are some way I have TV. She got in there again. I don't go in there. Kialora, as I didn't Kilora. One I did flat, I think, but it didn't so they didn't take I don't want to give that thing, and when they live green, and when you do it white, they can't take, and we can say, and we can say, James. I know that you don't know idea who will take you to that. I think you got a man as really want to look at America support so far. Here we do. I think you come away with you like again. He get a king tracer. Mamma having Badilla Gabuloco. And if you bring another thing, you tell them I want you when I am. I do corner of the and to Mamma. And this one tells us that.
ke tlabe ke kula mare bone ba re nna ke a tlhanya mare nna ke bona ko ke ya teng wa bona ba re ke tsamaya jalo ebile ke tshwere le baebele ba re kopana le ntate rona re iseng kwa mistress a ke re mama ko ne ba bitsa mistress se mo dile ke ile ko bisigo go se ga ke tsoga ke nna ke tsoga ba le mo mare yana ke lebeletse mo le mo ne ke go bona go diswa ka boloko ke mo go diswa ka boloko ai ba mpe dilo ke gape ba nkene dibata ke bona mo le mo ne ke bone batho ba tswa o ke kete ke se ga bo etsetsa gore ba kenya batho dikataka a khutle ko sekolong a reka ko sekolong a ntliseta ke kopo mpolele gore go etsagalang ana dilo tse nne ke di lora ke sa le monyana a ke di lebale gone yanong ke tla bolela rene ke bona dinepe tsa boneuka nasare ke bona eng ka moo e nngwe e neng sosa gagolo a ke robetse ne ke bona pelo ne mara e rotha madi ko ke tla nka mo dikong a ke tsoga ke re a ke bone seo a dila mama e bafta banto ba mpilela setorofika ka ke 1960 ka nako e a nketsetsa ao ka mara e ka go ebe ka ra ke ba mpa sa ba go teng then ba ga ke re ke ile ko mtempo a ba ga ke re ke ba re go ba batho ba ba na le neo ya dithotokiso ka ba ya dipina ba re tsetse dipina a be ke ba etsetsa tse ithuwe ne re ana tse fo ne re ana trompeta ha ela ba fu ba tsoga mabitleng e mo ke Jesu teng sa go pula e mo mona wa tsenya ke re lo mona wa tsenya a be so ha fetsa go tswa go go tla ntate mo wa producer tara mama re a ke fitla mo ka meka ga ira a mo dina monatila ke go ba ba go record a tla re practice ba tla etsa audition area dipina tse le di record tse le di beitswa a etswa mama na ile Israel ha yo khutla jwale o tla mo tse dipina tse difotse ke di botsentse o di compositswe ke ene nna ke ne ke botsa fela ke re ke botsa iso mo ke re why mama re dipina tse di compositswe ke ene ka ntse ya bantu e ntse belang kwa ano be ke sa tlhole ke kera ka monate everyday a shumela wa komisa ga qetella a ba nkoba ke rene fela wa koba qetella re monna o intswele ka kereke gobane wena re o tseba go bina gagolo o phala batho kana se dilo tse ke di tlwaetseng ga ke motho o buang ka nna le ko kerekeng ke ne ke sa shumele ke na le ditlhongo ya mafela ke ntsha sefela ka fetsa ka khutla ka tla o dila mo gae ya bo ntate mojapelo le bo mana le re ke ana le tswa ka fela se je ba tla ba etsa dipina re go rekota ke yo le batla go polesa la mosadi o tla ba sa re beletsa ka gore na tlhola re yena a ntla ba nang botsa re ke na le neo le tshwantse ke sentse ba di mo baka modimo wa ka e batla ke tshwantse ke tlo bula kereke ke no botsa kereke yes ke tlo banga kereke okay re be re simolla ke nna ke ntate Kganya ke mama ke Godfrey ke o mo di la maseterateng se wa Gatswetetse re simolotse fela gore every Friday ba tla ra bina ko re tlo bina go bo gose re ntse re bina ka bola ke dipisa ro go tlo bo gose ntse re bina ene ga re tlo bina sa Saterdag Freitag Saterdag ga ba tsamaya ba dishopong ba ilo etsa se ba se etsang ba boa ha re tlo bina ko Saterdag go bo gose e tsa kwa sa le ke Sondag ya be nna ntho eo fela nna ntho e banto ha re ele lo rena gore ya ka ya ke re ke rama ntate Sirri re be re ke ranta ke ngwa ke producer a ba re kopa ga record a rona pele ebile le letsa ka school ne re ka Jerusalem ra ilo rekota mo a re fetsa go rekota ya dula e dutse dilema meswa e sa tswale nna re be re re ga go tshore e fedile ga go sa le yone a ba gore ne ba complaina gore ga ga dina gantle ke ga re ka thola nkate a ke pula jale ke tshwanetse ke go etsa mosebetsi wa bonkgolo and ga ke o batle ke rata kereke and nna ke le bino ko gae ga gona dilo tseo ya re ke botsa gore ga ke ile go pasa
nagana ke le ko kereke ke shapa batho di ka atele di ba di wa ka ha ke ba lo mo yo ai Mariano e foste hore ke be ke bodo le mo ke haufinyana le modi be kia and ha ke mo ke ne ke go thata teng next door ya teng ba na le long play ya mo St. James mo ne ke etsa teng ya ne se ke bolela ba ke tsasa le bone ke nna itse hore ke bina ye ke mo ke nna le ke bina mo ba re o di tsebela ka no me wa ka mo na tletse go tla go bona a re ke mo kopa ke re ke kopa re fe o re ka dime cassette e ditso long play e lang ka mo ha ba tla lona ke re long play ha ba tla le yona ha tla le yona nna ke ba papela khaba ke re ke kopa le se gore ke teng mona ha ba re yo ene ke ha le tla ke re ya ikatela ke monama gore a to ba producer ya rona ka ene le ene motho a fitlha mo hai ke ha re tsela mo fatshe fela nana le kwaile nngwe ya bona mfante ke yone nna e tshepile gagolo ka re ke sekolo sa bapostolo a re ga motho a itse motho a se obile ya ka sesekelo hai ene re sala re producer ke mosadi ene a ile tembisa koko tembisa ka kware go na le group e nngwe ya bente ya ile mo produce ha putla go tsa mosadi ba bina yang a re gane a ba dila re bukela re ha re fitlha kwa lekgowa le re etsetsa metšhini o ntse a mmotsa gore batho ba o no ba beile kae o bantse o ba beile kae batho yo re be re bina ka nako eo ba tshwara ke dipaipai re ba bea gantle mo setilong re bine re be re fetse then ke go gola le ga St. Moses e be re etsa jang ne re ntse re etsa di-concerta le dikhwaere tsa gago dikhwaere tsa gago ka re ledi lefanane le laela le Jehova le sekolo sa bapostola le baratuwa ba le feng gape e nngwe le le ya go lo go street o lo go street le bile le na go kwa okay be ba na le re le 6 dikhwaere tsa gago e be o dira concert mo di ne le competition a re bina mo ra bina bo ba re ke ne tsile number ne re sa tswa number 1 ba re le number 2 ka re mosadi ena tsile number 1 ke sesekolo sa bapostolo ba re ke number 1 hei ya ba ntwa mo jwale ba bangwe ba re ka St. Moses kae ga gona sepe mo ena ba rae ka gore re ya Lesotho re tla tsa re bona re number 1 ke mang re fitlha Lesotho ra tloga he ra tsamaya ra Lesotho ha re fitlha Lesotho yo re kry-a batho ba eme ba emetse St. Moses ya re ra fitlhela mo record ba ya teng ha re fitlha re kry-a le gore ya di a llang gore o mongwe le mongwe ga na tswa ka long play ha lefatshe le wetse a tswa ka long play ha lefatshe le wetse jwale e be le gore ya mokgotsene kaba re kabana le sesekolo sa bapostolo ga ba re ba bina kwa Basotho ba re a ke di bina Sesotho nna re bapela dipina tsa Sesotho a ke re bone ba bina Sesotho ba re bina yo and ha le bina ko ka ipolela gore o tla go phomola o a go tšhintšha ka tana le tšhintšha diaparo ba re ma re tšhintšhe ba ntsha tšhelete ba re mo ke re ka tšhelete ba re o kile mfara jana re a re ne re moditse ka majo a le ntse le tswa mo le re kenyetsa batho ba Mazulu mo ga re batle Sezulu ra mata ra bo Mohalesuku and ha re tloga Masego re a Mohalesuku dikoloi tse di tlang di re latela ka morago mo and then re na le tsone ko golong mare ko re yang di aya o a re binela re tsamaile ga bona Foreisetata ne re sa e tsamaya ra phindale ha re fitlha gape Lesotho mosadi wa ntate be re na ba re o kopa re tle ko baleising re tsamaya le group e go ba re ke Wetsisupi la Madibo ha re fitlha re tsamaya le bona ke rona ba re ba re bitsa ko baleising re tsamaya le Wetsisupi ha re fitlha ko Gate mo ba tsengelane ba re ga te St. Moses ga go te Wetsisupi ba re re okay ya ngolong ka re ne re ntse di tlo bina holo e tla ga re fetsa mo lona le ne le khipe batho gore ba se ka ba tsamaya
mosadi o lo tsere ka setekana ba tla re pile dipina tse di bokao fela ene ko o lo ba ntate manama ke ha tla re he batho ba Modimo nna batho ba disapa kwatle ba le batla ha re tsena re kopana le bangwe ebile ba re ba tsamaya ha ba re ba bona bese re tlankaele ba kutla ha re tsena ra re sa ile change ba re ditlo bina fela le le jwalo ile ngoma busuku yone ha re batle go go ya bese ha ba re se tlothabia ha re batle se tlothabia bibine la iske change ha re sa ile ona metsi ba re le ne le ya di se tshila ya lona le ngwetse gore le tla maseru hon a liske le re le gore la amma mo gape tsa ka le isi ha di batle go la tsi le sotho le re tsere ke lo ona ke re ne dira interview maro ke la bone ke msala ha re ba re ba tla gape ha re tsamaile ka mmino jwale kwana a ba setse ba utlwa ka re di a phagama ka mo ba romela bomme ba bangwe ba tlo mbotsa gore ne re sa lwe ntwa ya madi ne re nwa ya moya ke khutla ke re mo mme wa itse re kana go ka re mama o nrutile gore metsi le sewašwe di fodisa motho mara ka morago a ba phetoga mbotse gore nna ke mo loile ka tso jwale fa ke tshwareletsa bontate mogolo go tla ba wes mo re le nna ke a dumela ga re le ya nna ba le madi yena kana ga ntse a utlwa ke bina a utlwa re godisitse Modimo a nna di rata gape le ene ba re ga a tsamaya moko ba ba tsamaya ba tswa ntlong o tlatla diletsanare batho ba re utlwa motho wa binamo ke ngwanake satane ke ena nka ba ntseng le go fitlhela ka jokano ka nte rona ga re ntse re bina bosigo ga re tse gore re tšheka sediba ke gone ka morago ke gopola re mosentho e ne re etsang re ne re tšheka sediba ke dutse ka tsatsi leo ke botshegare mo ntlong ke utlwa ka re batho ba bina mo mabulo ga ke re go tlhaga motho ntse a tlhaga ka ra marune ntse a tlhaga o tla a tshwere le re kobiloso nka re motho re mo nna wa motho ke a re ke ene mosisi o tsere kwerago ke mosisi diaparo sa lona ke ntshegare ke robetse fela mo sofeng ke tsenetse itseng yanong se batho ba bangwe ba ikerekela ka reka tsa bone ke a go ira jang ke tseo tse ba di buang tseo ga batla ntho ya gago bona wa e batla ke ba botse a re dilela ntse la pele le itseng ga re binamo ra bina mara ra apara nna ke botse gore ga ra apara go tlage le banta le lerekewaitee ga re bina tshireletso wa lona ke ba bolelele ke re gape so ba bangwe ba ne ba tse ba sa kereke ba re nna taba yanong bana ba re mare le rona ga re sa la apare ka gore ra tsamaya mo tseleng le tla tlhagelwa ke mathata re ka nna ra la apara fela re tseba gore ke tshireletso yana ka lentswe le re ke tshireletso mo go rona re nne re kore tengwe le engwe yango ga eo e ke tloileng fela ke re re etsa sone di tlhaga ka pono diaparo tsele tse diaparong ko kgwaeleng tsele ga eo e ka e le ya pono fela marefele le mo kgoneng tsone ne re se irile fela mara sa felela mo tseleng ga zame se tlhole re setse re changile re apara tseleng ba ne re di reka ko shopomake jale ga re kena re kry-a di-new member ga e sa and then ke ga re tla nna go tla tse di tlantse go fitlhelela re kry-a diski tsele tse di koneng di-platinamo jale go fitlhelela ka shebo mara mmino ke na le dipina mo ka re di-12 tse re so di recording and ga e fele yone teng ona ke tota le yona yana ga o tlo gabo nka nna ka sala ke ira pina ga ke ile toropong ke tsamaya ke le one ke rata feste go dula tata ko festeng a ntse ke lebeletse dikoloi tse di pele fetang ka mo ke mmeng a ke fitlha mo ke tla ira humming a ke fetsa ira humming a ke re ne re na le di-recorda tse tsa rona tsa ke ipa humming ele be ke latlhela ntho e kwa after matsatsinyana go tla tswa mantswe ya and nka ira long play ya pila e one kore ka mantswe ao mare ya ntlebe ke e kgata ke re re tletse 4 verse
mantsoba nona ntse a tla fela ka fela ga tsone tse di ka mole tsele di tswa ka fa ene le nna ha ke etsa ha ke utlwisise mara ha e fedile ke gone ke simolola go tsa mantswe a keng o mosimo e nngwe neng a ga le nna e nngwe ne bua ka bothata bo le nna ke tswang go bona Hey, Mama, no, it's how difficult it is because we should be having these things jotted down. I get up. Yeah, in a call because there's still competitions that require whereby they will compete with a patent song for St. Moses. Especially because in a okay, now I thought let's say it's almost but I learn now setting a dio and because you assume to say no but I'm saying these songs they need to get that thing because ba bangata ba di batla ha ba tholo ga ba khone go di thola ya no re wana ke tse le dikopi tsa teng di tletse mo ona le ntate mo na mbotsa ana ga fetsa go etsa ga le fatse le wetse le re tsa go bina kae ka ba mfouna na mbotsa re pina ene le bina yo e mo kae mo sefeleng sa Sion karai yo go sefeleng sa Sion ke pina tsa le jalang go tlogo ene mama sontse re di boloke di pina because you know the ona cha sheva. There are people who are called professors in universities where books are registered. And I'm saying because the existence of the industry, even after the generation end, and it must be something that must be done for you, because at least on that one you are sure every time that song gets performed anywhere, your royalties are yours. Competition, but they will know because music everywhere, and it must be on record to say Pina Eke St. Moses on an album that was released during this time because get away into the link today because saying Kimanzonga Rawatio, man. How was so can I keep on out? No, adieu, see. Na go la piliana ka halefatsebetsa ke re tenyereng halefatsebetsa ke le show jwalo mara ha ya di facing ha iyo no mama tsantse le Dr. Makai For real, for real, because to have one and to take endorse, go archives in the National Library, and that's how you become a doctor because both doctors are participating a thesis. So I yet affect, I share. So maybe translating something like that, and so as long as I think you should start writing or also record a phone. Because if you don't hold these memories, because school the computer very book at overseas, you never book at one doctor because but what about no to apply for doctorate. But the one at a very with Kairos and Moses by the police. More than be some never mara. Never understands or Haragabina. Harabina, killer Rabina, the Barry. So, how can I say Moses, Matomate, Bizavazala Bond? How can I learn to be Navazala Bond and then go up at it and be Nally to Ramos say, I'm Penn Stage at the Borga Holuda, okay, what's another more happened? Harry Chief Time, give it okay, Harry, the response is okay with you and make. They get him over, I can't Penn Stage, you know, so long I refit the one in that Travatar made it. Harry thought I give a very lager. What are the space? By the love to move, None of you were as it was. Yana have a chance where very easy. I want to know that a man then came. The popular really go. Go with the bank, go there, survey there again. That's a divine 5. The rest in 11:30. Got the first party, maybe 3. The second party, maybe 3.
di-first part di be di two ya ne santse ke tlo ira di-basketball re foster gore okay ha ke leader re tsa first part second part e tla go itlatsa ka gore re kgone go lead jaanong batho ba teng mantse ba re batho ba re ga ba fella ba bangwe ba setse I wonder gore ga ba feletse ba dira re sa ikgalale rona gore ga gona motho ha re tloga mo ke ba bolelela fela a kere bile ne re berekisa thapelo thata ne re campa mo ga re tla tsamaya ba robalang re tlola re rapela bosigo kao fela goseng ga re tsoga di tsoga kao fela re a tsamaya and-e batho ne ba lela gagolo discipline ya choir St. Moses ne re tseba ra re kera ka bolo e ema mole bo ntate mojapelo ba ko ntlong ba go holong ba ile go tsere re kena ka rona ha re kene ka mo le tsene ha re tswa mo re tswa last station o ka se re bone re tsetse ka mo ntle ka mo ha re tswa mo re ka mo ha re tswa go yana ka re fitlhela re be re fetsa re tsamaya re boela morago ne ba lla fela ka discipline ya St. Moses a gore le go holo le tswa le tsena le bata le santse le be dintswe a kere ntate monama ona a baetsa ona bina le ma Hotel Queens so ona na le gore botsa gore Hotel Queens no ka swa ba bona mo ba fitlhetseng teng o tla bona fela ka diwashene tsa bone tse ne ba di apere maga le bosego ga le bina so ga o le sebini se ka nna feta mo batho o itheola seriti a o ya itoka godimo hai ne re tsamaya monate jwale dipina tsa ka ga di fete anything ha ke di tsela pina ya ya ne se ke la tlala ya no ka mo ga ha ke re ke composing ke fela di bini tse di le di bina ema ba ga go ga ke re mare reng ke fela ba ga mo ba a ke ya me ke school so na ha di fela di pompe ya mama you need to get Lona which or you must give yourself time because on that you must start receiving something from this music maybe khale uno sa patale ka tsela eo but onaje wa patala small things like there's the channel somebody YouTube there is like onaje everyone would want to associate themselves with this brand even if it does not live like onaje rena le yona ba roris and we are at a stage whereby we say we know we can be risi ele kanele rona re santane re le energetic but because bateng re feel safe ha ba le teng so that's why ke le lona re to dula re lo research le ntate mnise re bona what is it because but ba mbare two seats they are an organization called Mapostola Breaking Ground. They were the one ba ne ba honora ntate Medu ka doctrine and they've went through those processes in a right way and we are still saying sansana rena le wena these things you deserve them and a lot of people they think we don't have people balling banana this capacity to write so many songs that's why it's nice and no but you were writing these songs from the philadelphia because on you find in 1 year quite a ke buletse phatlalatsa ha re utlwa ka o fela rona the whole year re tla re tsore ke buletse phatlalatsa but there here is the material also on and people they don't know it was going to be an increased value for St. Moses because once Holy Saints takes it and say we are playing it then it becomes give back to St. Moses so yeah we need to go and do the research but man re honor the whole obamo and really level and arataka anything but we are saying let people realize so umotembisa le batho ba o sebetsa le bona and le santane le pie and people still want this music there is a group ya St. John branch ya Kokanana they've been releasing songs now ba le fifth me ole le banyana ba le ba ithule the guy o etsang beat they've got that hint earlier that thing earlier St. Moses and the way people baba ratang currently and I called them to encourage them to say guys why are you not recording this thing because lona le record ka di phone dutse kontlong but everyone why rata and
why must and ona tse wa utlwisisa re sona le botsotsi bo bongata wa etsa ntho batho ba na le shooter ba yenke bona ba license e patale bona wena o sokola so it can never be that way. That's why le tjomo sono na re hey wa tseba ka mogona ke bapala bolo ka teng gale and ne sa patale ka mo hore nka change dintho ya ba hore ka mogona ke bapala ka teng ya ba ona tse ke patale because ne ke tlo ba mo but o dutse ka gold. So re more about to preserve this gold. We are not business people. We are not here to ask for business. But re batla hore because or who this is, we are the generation. We are St. Moses ke rona. Re ka se kgono ya pele. Re sile St. Moses ko morao. Chisawa ya my brother Neo is building archives for hana business. I register an expert to aha that business for batho ba kaofela ba gale dikwaya tse kaofela bo makholwa bo music wa gale ro botsa monemo and when we see always agena lena re mutsi soro hey no mara gale mara ne ba bina jang and how ke ke dintho tse di bohloko because of lona tse the story tse nyane tse people don't know them nona le pina ne tletse jeso and we only found out one of the legend, Ndate Shadi Khate. He's the one who have composed the song. And then it was in all over churches, not in a book. But we are still saying, what is it that this person is getting for this song that is all over this world, everywhere Mokenang, and then that person maybe what and not over what's he be worried. Huna le motho ya entseng pina e kiyo le ena a bewe somewhere in yo I kire yana ka yana ya go go gore and o kira ke kwata ka gore ga ba ibini ka ofela wa ne ka rata mo re gore na o tseba mathata gore na o tseba le sere se tlo ya no na go kire rile ni ke tin rile di bemo re be re ibina o kira ba re makalla gore ha di ka kire na ri to ba go di ha ba re tsebe la ri bida yo ha ba tse gore ba ba yo ke be nga bida thapelo tsa rona di tla nyolohela hodimo ho ntate. These are the composers of this song. And mama, this thing that's why the children are what's about because there is someone who's getting something out of this thing. I can't have an interview. I will get Helapina hawa kapela basu takiri takiri ya dingi takiri. Kapela basu. Ana haona radio mo lisutu mo. Esa bapala. Haba bala kita. Batanzi bapala lebi. Ene upara mutane rile kote. Mwana na mshosha hata haba mutisa horna. Ki composite kamera hamu usulu akole sutuka. You composite before. And what was this project? And keep on go prophet. Keep on go prophet. About tshwantse bo ngolo bo bewe di bouquet. Bo bewe di bouquet because yo mama and gale ne le license these music boards but ne le recordiswa ka di contract or ne mare rock ala hodero. Ai tla rock. And samura gere ne bare amutaka aga izapina hapa. Tshwantse jo ba reporter. By cancel. He didn't la producer na since ndazoma angezoka kafara kia sasa ulitina sasa akaza hit kiene compose ai kia kwa bare na khate ti compose sasa di producer tamo kwa fela ke mofati alete no retamo hit retamo hit ale fashion. But it needs to be followed on. It can never be resting like this, ne? Because because we do this history that you are saying to us and with proven evidence, but someone stands to benefit. Yeah, no, I wanna get minima ila handle that drama to happen. I get an idea. Well, I look at my like you have Round Kalabuka, look at Kimmy, that don't play my air and we compose it. When I look at I compose it. We don't give it to that number. And how did they wait on a
No, we are still going to try and investigate, man. We'll try to get people that are relevant just to ask them about these things. Because, you know, we had to they cannot pay Barorisi the royalty trading because during that time that system was not there. And I give it to